Ubuyobozi bwa Pariki y'Igihugu ya Nyungwe bwatangaje ko abantu bakwiye gushyira imbaraga mu kuyibungabunga kuko iramutse ivuyeho amasoko y'amazi y'u Rwanda yagabanyuka. Nitwa Niyonshuti Cedric, iyi ni Eagle Magic TV. Kana subscribe, share na comment kuri Eagle Magic TV, tujye tubana uko bukeye n'uko bwije. Bahe ikaze. Pariki y'Igihugu ya Nyungwe ni iya kabiri mu bunini nyuma ya Pariki y'Akagera, iri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda, ikanakora ku mirenge 23 mu turere twa Karongi, Nyamasheke na Rusizi ko mu ntara y'Iburengerazuba na Nyaruguru na Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Umuyobozi w'ikigo Nyungwe Management Company gishinzwe imicungire ya Pariki ya Nyungwe, Niyiga Protas, avuga ko yuko parike ifitiye runini u Rwanda na Afurika muri rusange ku bijyanye n'umutungo kamere w'amazi, kuko iturukamo 60% by'amasoko yose u Rwanda rufite. Yaravuze ati amazi ava muri Nyungwe agatemba yerekeza mu gice cy'iburasirazuba aragenda akagera muri Nili, ari nacyo gituma tuvuga ko isoko ya Nili izwi. Ari yatangaje ubwa mbere na Richard Kidd yo mu karere ka Nyamagabe, n'indi ya kure iherutse kuvumburwa ahitwa Gisovu muri Karongi, yombi iri muri Nyungwe. Ibyo ni ibigaragara muri make uburyo ishyamba rya Nyungwe ari isoko ikomeye ku mazi, haba ku bayituriye, ku gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Niyigaba avuga ko buri kwezi Pariki ya Nyungwe yoherereza abaturage amazi angana na metero kibe 214 yo gukoresha mu ngo, akaba ubwo abantu bafata nk'ibisanzwe, ntibuke ko ayo mazi aboneka kubera ko parike ibungabunzwe. Hari ibice binini mubona byo hanze ya parike byahoze ari ishyamba, ariko ishyamba riza kuvanwaho. Aho niho hahoze hari amasoko, ariko kubera ko ishyamba ritagihari niyo mazi yarakamye. N'iri shyamba naryo rihacitse, abantu batekereza ko ayo masoko yakomeza kubaho kandi yahita akama rwose. Uruganda rw'icyayi rwa Gisakura ni rumwe mu nganda 5 ziri mu nkengero za Pariki ya Nyungwe. Umuyobozi w'uruganda Mugabo Kizito avuga ko ari amahirwe guturana n'ishyamba rya Nyungwe kuko bahorana ubuhehere, bakabona imvura nyinshi ndetse n'amazi y'imigezi ava muri Nyungwe agafasha abahinzi kuvomerera icyayi. Mu migezi iva muri Nyungwe ifasha abahinzi kuvomerera imyaka harimo Kamiranzovu, Rukarara ndetse na Mwaga. Iyi pariki ifite umwihariko w'ishyamba ry'ibiti bikuze ribumbatiye amasoko y'amazi y'urubogobogo. Nitwa Niyonshuti Cedric, twongeye guhura ubutaha.